Pozdrav svima ljudi, Pro Gamer s vama, sa mnom je Siniša, predstavi se. Dobar dan. Danas ćemo igrati Samp na Romanija server, pa da krenemo, ajmo. Ćemo da uzmemo kola pa da idemo. Ajmo trolamo ovdje da se teleportamo do neba. Ajde. Stani, ja ću uzeti kola. Ajmo na goto 0, ajde goto 0. Stani, ajde G. Stani. Koji je ID? Ajmo gotovo. 0. Ajde. Jebi ga, ne može. Goto 1, ne može. Doj, goto 3, ne može. Ajde idem. Goto 4. Teleportit će do goto 4, udri ga. Ubi pedra. Ne, pobeći. Crkni. Sad ću ja teleportati. Ubi ga. Evo ga. To belja. Ubi ovoga. Ubi ga, krade mi skin. Ubi ga. Gotovo. Bravo. What the fuck? Ajmo opet na gotovo 4. A, fuka je. Nije, ubi ga. Evo ga. Opa. Pa sad će. Brzo slapi ga, to. Sad dim koliko još snimam. Dim koliko. To pa dobro. Ne mene ne pucaš. Ajmo na DJ1. Ajde dođi brat. Nemoj. Daj, vrati, kažeš nemoj, ja presenem. Ovaj IP će biti u opisu videa. Ajde, aj 3, 4 sat. Bit će IP servera. Ja sam već poginuo. Evo jebe, sad ću ja. Dobro, 2 minuta. Tajma. Ajde, stani, Stani. Ajmo na opet na DJ1. What the fuck? Suspan. Nemoj, švabo. Sad kad ti izađem. Ja. Ovo je sramotno. Dole, Nikola, dole. Nije lijepo. Da ćeš ovo pomena podruže. Izvodi onaj, kako se zove, Rafalnik. Ja gubio, brate. Nemoj me kilos, ajde idemo. Ajde uzimaj kola. Ubi ga. Ima neku pušku, to. Gotovo. Ajde, ako pucam u ruku. Koliko puni li sebi HP? Ajde idemo, bolje da bežim od njega. Debil, red. Stani da imam koliko još, koliko si imam, 3 minuta. Ajmo. Ajde šta gledam. 3, 4, ajmo. Opa, pazi. Op, nećeš me zajebati. Već si poginu, pobjeda. Ajmo na minigun. Hoćeš? Ajde, ja sam ušao. Ima tu još jedan lik. Hoće sad kidati. Evo me, brata. Gdje? Eno ga, švabu. Ne mene. Aha, izvim. Sam gdje onda ovaj? Eno ga gore. 8 ga kilu. Nemoj mi kilati, nego kilam onog. A daj, ne mogu mu ništa. Zove izdržine. Dim koliko snimamo. 4 minuta. Ja mislim da može do 9 minuta, tako? Koliko ja mislim. Dobro. Jesi gubio? Jesam. Gdje je? Eno ga iza. Gotovo. No, ovo je više engleski, romanski server. Ajde sad killamo. Ajde, uzmi minigun. Gle svinju. Jao. Ja te pusti da uzmeš minigun. Gle, opala. Alo.
Gdje si? Gdje si? What the hell? Gdje si? Aha. Ovo je moj prvi video, pa molim vas ostavite sub, like, mnogo mi znači. Ja i Siniša možda ćemo snimati često Samp, možda ćemo snimati Minecraft, biće još, možda ćemo snimati LOL, vidjet ćemo. Još. Ti skasapio, druže. Znači, bit će puno klipova. Gotovo. Nisam ju uništio. Gdje si? Ja sam izašao, brate, vas morala. Ajde. Kako ti, aha, ovo je više romanski. A? Ajmo nekog, ajmo kako? na 10, ajmo konto 10. Nengan. Ja sam tu admin, vidite, možete da uzmete free admine level 2 i VPO-e možete uzeti na, evo ovako možete, na primjer, buy admin, nemoj, i uzmete free i pišem tu šta imate, stats, uzmete, kako da vidim, Bela, kako da vidim onako moje komande, što imam adminski. Što ti kažete, ne vidiš? Mene čelo me! Ko? What? Što? Koji smrad? Što ti dželo? Banuo ti? Čanja mu da kažem. Smrad. Yes. Kako da uzmem free gunove? A? Kaže kako sam ja došao do nje i ubio je, pa laže, brato. Ne, on je uzeo mini. Joj, sad ja znam kako da uzmem mini gun. Mini gun. Kako ne a daj, moram biti. Joj, sad ću ga ubiti, makar. Ja sam počelo 5 minuta. Zbog vojnika ne mogu gubiti, koji cheat? Miriću! A? Kružam se. Ajmo gotovo 6. Ne ih šlabe, pucaj se. A, sad ću da ih ubijem. Neće ti kažeš da ti lovi. Bože te. A, gle čmara, koji cheat. Nemoj, pali. Cheat, o, gle ga. 8 ga kilu. Aj joj, ubijem. Ću ga sad banu. Šans. Nemoj od mene da ubijaš. Čelo će te. Snimam još 1 minut. Koji admin? Ovaj senzacija. On se teleportuje do mene. Ko? Pa taj senzati admin. Onda ga ubi, brate. Voli me uvo. On se teleportuje do mene i ja ću da me ubi. Ajme da napravim kao svoju familiju, znaš, da imamo gunove, znaš. Znam što da napravim. Ajde, pa mi dodaj. What the fuck. Ne možem u trailu. Aj, kako ja da napravim? Član, ja mislim. Lanija, nije. Gle, uzeo mini gun i hoće da me ubijem. Pa hoće da slikam i da dam adminama. Izvukam mini gun ako se teleporta do mene. Vidi, mogu još da snimamo 9 minuta. Ko zna koliko ja mogu da snimam. Kako ono? Ignore goto. Aj sad teleportuj. Kako napravim? Kuca ko se crta AA. Start, NRG. Može, ne može. Evo ga! Šta? Čelo me. Jaram po senzacijom, please, molim te, Anđela je me. Aj sad vidim tebe. Slušaj, stani, kuvaš ti ajde. Ajde 7. Ne mogu, stani. Kako ću ti teleportnuti? Ne mogu se teleportnuti do tebe. Ja se zovem Nikola Perić, to sam tu Pavlo,